Mapodisi a phatlalatsa baithuti ba ba neng ba kokoane maabane kwa campuseng ka digranata tse seng tsa mmatota. Mongwe wa baithuti o ne a lelelwa ke ditshipi ka ga yana a tlotse molawana wa tsamaiso ya matlhotlhapelo. Sotlhe tse ke ka ntlha ya fa baithuti ba ne ba tlhagisa go sa itumeleng ga bone tebang le tshwetso e tserweng ke botsamaisi. Our problem here, most kolong here, management. The same that our fellow students are talking about. We want him down. How some matter because he's failing us. Ntho e tsahetseng ko hore no re thola molaetsa o tswang ho register hore if re batla re le baithuti re batla go sa SRC re tshwantse re ye khoto e leng ntho e leng hore ka ga policy ya bona e re bitsang ka terms of reference. Ka fa go jelengwe kgotla kemedi ya baithuti ya re amogela tshwetso e tserweng ya gore baithuti ba ya magaeng a bone jaaka e tla fokotsa kanamo ya mogare. Rona re le re kemedi ya baithuti SRC re supporta decision e nkweng ke management e ne se decision e nkweng ke rona fela re le Bloemfontein campus empa fela le Welkom campus la nka qeto yeno ka mora re dule meeting wa rona maobane wa risk and incidental committee before ho tlontshwa yona committee kwa e hlalosang hore ho tlo kwano then ra dumelana le di stakeholders tse tsa sekolo da dumelana. Botsamaisi bone bo re tshwetso e bo itsereng ya go tswalela university mo molemong wa go leretolamo kwa di-campuseng tsa Bloemfontein le Welkom. Botsamaisi bo totobaditse gape ntlha ya gore baithuti ba ba tlileng go tsamaya ba tlile go amogela thuso ya matlole. Diketo tsa botsamaisi hore di fihlele tharollo ya hore re kwale re be le early recess di tlisitswe ka mabaka a leng hore ana ka ke a qoza. Baka la pele re bona sekgahla seo baithuti ba kene mekgwantong ya boipelaetso ka teng ene e leng illegal gatherings. Khabagare botsamaisi bo tlhomile setlhopha se se tlileng go tlhama maano le dikgato tse di tlileng go leretolamo.